Намхадурчингчер 17 лет, школа, лицей, 12 класс. Роберт Рождественский, стихотворение «Человеку надо мало». Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб иметь для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка довела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало. После грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету, с человечеством родство, и всего одну планету, Землю, только и всего. И звездную дорогу, там и что о скоростях? Это в сущности немного, это в общем-то пустяк. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь при дома кто-то ждал. Роберт Рождественский шүлэг. Хүнд баг юм хэрэгтэй. Хүнд баг юм хэрэгтэй. Ирэхэд чамар, олоход чамар. Хитгэн хэрэгтэй. Нэг найз, нэг дайсан. Эхний үед энэ хоёр л болоо доо. Хүнд баг юм хэрэгтэй. Холд хөтлөх зам, хорвоо дээр ээж минь байвал болоо доо, болоо доо. Наслах насаа, наслж сувал болоо доо, болоо доо. Хүнд баг юм хэрэгтэй дээ. Аянх намдаж амар тайван болох цэнхэр манангийн тасархай хөлөөр хөвөх амьдралч ганц үхэлж ганц. Өглөө дошин сонин хүн төрлөختний хамаарал цоор ганц дэлхий газар нутаг ингэж л болоо. Бас хурдыг мэдүүлэх оддыг холбогцсон энэ хэрэггүй ч юм уу? Энд баг дими юм доо их шагналч хэрэггүй. Өндөр тавцсан ч хэрэггүй. Хүнд ер нь их юм хэрэггүй дээ. Хин нэгэн гэрт чинь хүлээж их сувал болоо доо, болоо доо.